tapi nastatay na ako na niluluan jupang na nijalahat ta takas matutunan o di ang iduli namin amang burung si sadaburu mahida si sadabere manang si sadahela Nungay basahan tamu sila siruhan ang majalah sinamot tamu siya burunta. Ipatubuh kamu na kami patar sa mga duri sasak sa mga nilusong. Las maruhan namin, las doran di pertugian namin ang diduli. Kung kumirin kami na nagkisli masyululuan na hatang tayo siya nasugod sa pehu bataryon. Kung imalas niruhan namin, ahaduli muna si Barmata. Jadi raunya hati mama, ang diduli namin. Kung nga, ibasahan tamu bi. Tintin marakupot to kami takas matutuhita si Sarana si Sadaburu sa mga ipasan na ito cuma si doon namin sa isuluma sa tugotin ng tigaras nung alipas sa tamo to kami sinamon di Bortay sahak may tagabi sahak may tawarasura jadi sahak majo tuberin tamanang kilata doon Borta lebar juro majo siya lenta amang buru lain nami sinaga doon ito buru namin ison tak pula kecap bedohonon nunga takas taboto di bekas tikyon ulaut tak nunga be raja nunga be hot diari nauli bulan nading gano namang boru dohon tona boru jadi somonero na tujuh madohon naming tulai do tu ito aduh hadukan mana batu-batu lobu atau hati tima batu-batu horbo nanang malai ko be batu-batu horbo satu nomor ni satu nomor ono sah di suluma itu dohon tolai sahat tubutin di garas mengatakas taber na kini pasahat hula-hula muto kami sinamo di buru namin di son sahat mga mugabi sahat mga orason sahat mga musya tau tuberenta tuhelanta mauliatin na patulo ng punok kupa sa tuho ito doon tubereniga mardalam na ita siya sito orang lauto si Manito lewat ang masih marmata nang peho ito buru si tumorang huwag ka pami na buru si marmata hidup kan anak muda desuhata jadi mau lihat mah dihela nami bere nami buru si marmata dijolo di bapak modo buru si tumorang bolu dijolo nami buru si marmata doh bolu buru bere nami oto perjulu mah tu jebunya parakko mangaluan udah alau mana corong naik di kota Batakon nihon bapak munasa don ibatam don jadi yang gua tang binoto melayang-layang doa tu satu son sahabat ijulun di ayo kita si mati amau betina jadi mau lihat mah apa penting kau umah hujur di atas tabian di dia mau mengeringan mengalahkan setong mendapat persaudian habis cara mahaboltahan nyari hasud budak kaboltahan di bulan saya udah kamu berbadai tong mamarlas roha nah dimaksud di sini saya tong maha mungkira moti Tuhan saat isulu masa atau boten di tegeras nunggal jalo hamis sinamok muna di son saha maha mugabi saha mahorasoras mau lihat ya mama muda mau buruk kuda hunian ade nah bagaimana mahoras mama panggil apa bertangi asa masih selamat kita manoter kita tahan mama oh no ido sisa
panigbogan ni si Burong. Di ba taro sila tua? Oras mahamuna ni Parono. Adon halupang mahamang guru na guru dong dong pahopo. Kaya nang namamu sa umat tua. Ay ring-ring ulit pahopo. Sa isulo. Jose! Ulos pasama ko. Dokter Nina, isodok itu, yang hamil urus pasama doon, pasama na rin yung muna muna, karena studio din na umalaka, kaya napogan ma, yara, kaya siling ma, mangulo muna, pag-yudo niya, kapahobo muna. Solo basahan kabutihan. Basahan kami ulos pasawat ng mga guru. Sa umahan mo horas. Ulos pasama ko. Ulos na huli, sikat ang labuhan. Para sa pagkumatuwa ay sila sa mo. Pasahan ko kumatuwa ay si Kaino. Pag-igo at tutuhan, mahite-hite. Ulos pasama ko. Andi at kahit-kahit ka sa mga oras. Andi at nagsari na tuwahi ka. Anak minong na narinig.
itu dia. Panggiluan tertutup tain asa gabekin warga nah saya sida dijuluta Jokowi nang dijulu itu haka pos deroha bolo di bagas tangiat kita mangilu di panggiluan tain jono tuhani manganeon sulihat kana sinakap lero di jolma asa ngaipe na buru emes kebetua ma paringguman di siboro di bataro silihot tua oras mamuri paroro asa emes kebetua ma ado lupa ma tunggu di lupu Pasat kami ulos online, ulos diopu. Saat kau horas jara kalian. Jara horas. Kisah dari Om salah seorang pada tujuan nanti langsung di rohana butong aku gitu jadi orang terus audit sudah orokku pengidokku ini botokku rohnaikku itu hasil oh itu
tani na sila, magsata na daw tao. Dalawa masata na sila ito. Dohot naguru nami dison rodo kami ibotom bapak udang dohot bapak tuang nasihat dulu masih hol sebagai tanda di holong nami holong nirohan nami tu hamuna di mana di sialan mau membentuk rumah tangga baru hamuna dalam persero kami akahulah-hulang molo hamuna na dua ikon saling sehati sepikiran laho membangun rumah tangga muna asa rumah tangga muna menjadi rumah tangga na berbahagia jalan rumah tangga na nihalomohon ni rohani Tuhata jalan hidup di hati Tuhan di Kolose 10 ayat 14 kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan ima holong nasihat Tuhan ima holong nama ngarahut tamuna dua asa mengahape na masa dihadapi hamuna di keluarga muna mulu masih holong adu hamu au bersea hamuna ikon mampu jalatabah menghadapinya jadi semuna ilokun di tua-tua ma sida gurun nabi itu hamuna nakok ma motor Suzuki tu dulu pertimbang tu berang pe buru-buru nauli di bereko amang buru sotung di beko na berukon perimbang
Bulunung lawan di Jakarta, siguro aku lahir datang itu masuk jamu hari ini semua. Karena Jakarta tahu kuat semua. Jadi nang lari kamu. Jadi sampai kita nak ujuk kejadian. Mana dia beres pulau untuk mengalahkan. Saya di sini ada pertanyaan. Jadi nuangke di pasar tayo rodo kami paribanmu nasihat dulu masihom langsung ini nasihat kota Batahon sekitarnya cara di aroro namion asa takas surat dahoin kami omma aka pariban dohot bere di sipituama dohot iba bere di sipituama jadi marudape hosogot kami dona rapat dohot na kebe loja berbobas di raja sipituama jadi oppe buah kupang ido kami tuhamuna dua nunga las rohanam jika kasa sadario nunga selesai ulah muna tuhula sipituama sayang dia mapasu-pasu nai pasada ka hula-hula tanakin tuhamuna imana matalo perbugaso kamuna di hari sadario sayang dia ma opo munai dalahok mai dito matongani jagu di luar tabuna. Jadi penang hidup kita gambar dari kata buku yang kalian kata kami rumah tangga na berbahagia ngomong mata ni tadi kena kiring di gereja kamu main saya biju kamu ini yang nama tupal menunggu ini soni orang mata ni hidup suara matok pulau orang sejalu ikut jauh baru bulan nane jadi di sialani nang di pangalat ko yang saya kontoma mulu
kamu para jauh ni dua tak kulit tanpa mau nama aku deh.
dodohonokku yang umarga sinaga tulak dulu lain marhibe-hibe tinggi tadi ulonmu itu lain sinagion rodo hami ulah-ulah marga putar siang tebing sosong naksak tahun Jadi menutup kesetiaan di hamuna berumah tangga nuna di kuna hambe nah hamuka di para kawan saat sudah selesai nama mukai
terima atau surat dipilih dua yang gedang kohonok jaladang kohonok kuisinai jalan 5 PR 52